andiko letu la msingi sana katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11, Biblia imesema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Umesikia? Kwa hiyo wanaoaswa hapo ni wana wa Mungu. Anasema wavae silaha zote za Mungu ili wapate kuzipinga hila za shetani. Haleluya! Kwa hiyo usipovaa silaha ambazo hizo silaha ni za kiroho, huna uwezo kuzipinga hila za shetani. Lazima shetani atakushinda tu, kwa sababu yeye anatenda kazi katika mfumo wa uongo, anajibadilisha. Lakini pia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya pili mstari wa 11, Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 11, Mungu anatupa angalizo tena sisi wana wa Mungu ambao Mungu alituweka hapa duniani tuweze kulitumikia kusudi la kuumbwa kwetu. Anasema shetani asija kapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Umesikia? Shetani asija kapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Sasa swali, ni watu wangapi ambao wanazijua fikira za shetani? Watu wangapi? Wewe unazifahamu fikira za shetani? Mbona sasa ameshinda watu wengi sana, anatamba anavyotaka. Kwa hiyo shida, watu wengi shetani amewafanya kuwa watumwa na kuwashinda kwa sababu hawazijui fikira za shetani.